Rero ndabashimiye, mbwira umuntu wese yigengesere, kora ingendo wabajije, shora imitahe wabajije, niba wumvira umwuka. None iyi ntwaro ubona wakora iki? Wanyura he? Wabigenza ute? Ibintu byose biri muri boroke, biri muri stop. None mumbwira icyo bakoze kigakunda. Ndababwiye ngo Imana yarambwiye ngo yabimye ukuboko, ibimye ikiganza. None niba umuntu ayoboye igihugu Imana itamushyigikiye batari kumwe, wowe wagize ngo ntibigoye gukora. Ariko nanone ntabwo tubwiye abantu mwese ngo muhagarike ibibatunze n'ibibabeshaho, ariko bikora usenga, bikore wiyegereje Imana, bikore uziganya mbere na mbere Imana. Ntabwo tuvuze ngo uhagarike buri kimwe cyose oya, ahubwo tuvuze ngo senga ijoro n'umurango, kuko igihugu cyawe kiri mu mazi abira, kiri gusoma nkeri. Nicyo cyiza, kuko nimusenga muzahishurirwa, muzerekwa, muzarindwa. Imana ifite uko izabigenza, uko izabiroranya, ubuzima bwose ifite uko izobigenza. Icyo rero nimugikora, umwami Yesu azabibahera umugisha. Ariko niba muri kugenda nk'imburabwenge, ejo bazabatera amagerenade, kandi Imana yari yabibabwiye. Ubu nicyo kigiye gukurikira, hagiye kubaho amagerenade. Ikindi kigiye gukurikira ni inzara nyinshi, ubukene bwinshi. Ikindi kigiye gukurikira nuko mu bayobozi ubwabo bagiye kujya bamenana amabanga. Ibi byose babamo by'amadiri n'amasiri bagiye kujya bivanamo. Donc icyo bita kunyuranya indimi nicyo kigiye kugaragara, ubwo nabyo mubimenye. Ikindi kigiye kugaragara nacyo kwibonekeza nuko mu murongo umwe n'uwundi hagiye kubaho kudahuza, kutumvikana, kudashyira hamwe. Ntabwo rero abasendidedefudede itsinzi mwabyinnye, njye narababwiye ngo nta matora yabaye. Aya mahera iyo muyakoresha ibirengera umwenegihugu mugira ngo ndababeshya. Ntabwo Imana ibashyigikiye mu migambi mufise. Imana ntabwo yabashyigikira mu migambi y'amavoka, imisiba n'amasazi. Ibyo bintu ntabwo byafasha abenegihugu, wapi vrema. Ahubwo ni ibintu mwebwe mutekereza ariko biciriritse ku rwego ruri hasi cyane. Rero tubwire umuntu wese iyubare, wihagarara mu bantu benshi, wikora urugendo utaziganyije aho ushobora kuba. None niba mu Burundi Ngozi Bujumbura bigeze kuri 150,000, ibyo bintu vrema urambwira ko icyo biri bubyara ari iki? Ubwo uva Bujumbura agiye Karusi ni 300 y'amarundi, ugiye mu Rutana ni 300, ugiye Cyankuzo ni 300. Mwibuke ko hari n'umurundi utaratunga 300,000. Ubwo birasaba ko imanza zihagarara, abajyaga mu manza z'ubukwe, abajya kuzika ababo, ibyo byose biri buhagarare. Ariko mu butumwa bwiza mbazaniye hano ni ukugira ngo murushirizeho kuba maso no kwigengesera no gutenyenya, koko umwami Yesu aje gutabara. Ariko ntimugende nk'imburabwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Ndagushimiye rero nyakubahwa nyine cyubahiro Sebarundi, vrema wari ukwiye kuba upfuka mugasaba imbabazi abarundi n'abarundikazi. Nukuri igihugu uri kugisomesha nkeri, cyamize nkeri, umwuka waheze. Ibi bintu ntabwo bibaho, ibintu ni akamaramaza, ni akayobera abahinga. Wagira ngo ni umuhero. Perezida siniyumvisha ukuntu umuntu atinyuka akavuga ngo igitoro ntigikenewe, ngo amahera mvamakungu ntakenewe, kandi uzi ko buno isi nuko iri kudutegeka, nuko iri kudutwara, nuko iri kudusaba.
ubuzima butarimo ubwato, ubuzima butarimo indege, ubuzima butarimo imodoka, ubuzima butarimo ikinga, butarimo moto, igihugu kitarimo igitoro, igihugu kitarimo amadolari, igihugu kitarimo ntabwo bigishoboka ko cyabaho muri ubu buzima. Ibyo bintu utabifite ntabwo wabaho mu buzima, ntabwo byabaho igihugu. Murebe ahantu isukari igeze, nubwo atari byo binzinduye ngo tubiyageho, ariko icyo nari ntumbereye ni icyaha. Nari ntumbereye ku mburi Imana yabahaye ibabwira ngo akajagari katanguye. Aka ni akajagari katanguye kandi kagomba gufata igihugu cyose. Niyo mpamvu abavuye ruguru ntabwo muzasubirayo, abari ruguru ntabwo muzaza. Muzicara muri gare cyangwa ku gituro cya Musaga, kuri Kotebu n'ahandi hatandukanye mu gihugu, mubure uko mugenda, mwicare murire, ariko amarira yanyu nta muntu uzayumva. Uwo mwatoye 100% niwe wakabumvise. We rero ibyo ntibimuraba, kandi guheka abana 3 ukora urugendo rw'umunsi wose ntibizashoboka, kandi leta kuzana amabisi yabo ngo ibatware ntibizashoboka. Ibyo ntago sihwiri ntibigiraba. Ibi rero nakashobera abahinga, nakahomamunwa, nagapfukamunwa, reka mbivuga uko. Iyi ni imbura Imana yabahaye ubwo mwabonaga abantu bari kwandika ibyete kandi bakabyandika mu gihugu hose ngo CNDD-FDD niveho, mukabona ahandi naho hari kwibonekeza ibisa n'akajagari muri ibi byose bitandukanye by'ibitoro. Ibi ni akajagari. Abashoferi bagahagarika kunyonga imiduga, polisi nayo mu muhanda igashyiramo itsinga ku murango, nta urengana. Inyamiramabi nizo ndi kuvuga. Kuva Ingozi 150,000 100,000, ubwo nabwo ni moto. Intara zituranye, intara zikora ku Rwanda, igitoro bakirangura mu Rwanda bakagicuruza amagendo mu Burundi. Intara zikora kuri Tanzania z'u Burundi bakagikura muri Tanzania, izikora kuri Kongo bakagikura muri Kongo. Ubundi ikindi gihugu wagira ngo indongozi n'ababebe bibereye aho ngaho bari mu gatiro. Ibyo ntibibaraba kweri. None tuvuga ibintu dusubira ibindi. Uyu ni umuhamagaro murimo wo kurongora igihugu cyangwa n'impanuka yabagwiririye? Rero ibi byose biri gukurura, biri gucurera, biri gukungura, biri gusura kurangira nabi kw'ingoma y'abadede cyangwa se y'abaSNDD-FDD n'ubushobozi buke bafite bwo gutwara. Ntabwo Imana yabimye igihugu, Imana ntiyanze ko mutwara, ahubwo ibyo yabahaye gutwara ntabwo mubishoboye, ntimunabizi ibyo mugomba gutwara, kuko ubundi ibi ntibibaho. Ibi ntibibaho. Umwene gihugu uri burare muri gare, muramurihira indya, murihira hoteli. Gare zo mu Burundi mwese murazizi, nta macumbi zigira. Nta macumbi zigira, zimwe na zimwe ziba mu masitasiyo cyangwa se aho mu binogo by'ibitoro nko ku Musaga nuko. None murantunga abaSNDD-FDD bo ubwabo ibi bintu byose nimwe Imana igiye gukoresha mwiyononere, mwangize, mwice, mutikize, murimbure, mukubite hasi, mwebwe ubwanyu nyine, mwebwe ubwanyu. Ariko mbwira abantu ngo muhumure. Uko birushaho kuba bibi, uko bigorana, uko biruhije, niko muri gushyika ku ntsinzi, niko muri gushyika ahantu heza. Iyo ababyari ako kajagari Imana ivuze kihute kabe cyane kugira ngo birishurizeho gushyika kwisezerana Imana yababwiye. Ariko nari ngarutse kuburira abantu no kubwira abantu mu butumwa bwiza uhoraho yaduhaye tugomba gutambutsa
ku murundi n'umurundikazi aho uherereye hose, ndetse n'umuntu ukunda Uburundi. Ni ukuri mujye ku mavi musenge, mujye ku mavi musenge. Akari mu mpene kageze mu ntama. Ngira ngo ibintu bigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Igihugu kigeze habi 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 habi, kuko iki gitoro barundikazi narabihanuye uhoraho ankoresheje. Habamo igihe Imana ivuga ibintu noneho ukamera nk'ababana umwarimu yinjira akigisha abo basohotse. Narababwiye ngo mu gihugu cyacu hagiye kuba ibintu by'akajagari kataraboneka. Siniyumvira cyangwa sinaniyumvisha ukuntu abantu bumva bakumviriza imburi y'Imana bakaca babirengaho bakifata nk'abadafise ubwenge, ibintu nko kubura ubwenge. Kuva ku wa Mungu nta muntu uri kwiyunguruza ngo ave ruguru aze mu gisagara, cyangwa ave mu gisagara asubire ruguru. Ibi ni muri bimwe mu by'Imana yavuze, kandi ibi ni bimwe Imana yavuze. Nuza kwitegereza n'uwa mbere w'ejo hahise nawo nuko nta wiyunguruje, nta n'uwagize icyo akora. Uraza gusanga harimo n'ibindi by'ibyandiko byanditswe ahantu hatandukanye ngo CNDD-FDD temba temba harageze. Uraza gusanga rero abashoferi bo bari mu myigaragambyo isa na ya myigaragambyo irisirasiye, cyangwa se abifitiye imiduga yabo. Ntibabivugaho rumwe na Kayizari, kuko ntabwo bigishoboka ko bajya gutwara abantu. Nta gitoro leta ibaha, igitoro kiraza kikajya mu mbonerakure. Icyo barose kivuye muri Tanzania kigakwiragira mu gihugu cyose, cyangwa kivuye muri Kongo, cyangwa kivuye mu Rwanda, abegereye ibyo bice barabirangura bakajya kubicuruza i Burundi mu buryo bw'amagendo. Babicuruza ku giciro kiri hejuru cyane. B'abashoferi babigura nabo mu gutwara bakishyiriraho ibyabo biciro. Bisobanuye iki rero? Akajagari. Bivuze iki akajagari? Ngira ngo umukuru w'igihugu we muri disikuru ze ntago yemera yuko n'igitoro ari cyiza cyangwa se kinakenewe. Yavuze ko igitoro ntacyo kivuze, nta n'icyo kimaze. Ariko mwagiye mubibona ahantu hatandukanye. Niba umuntu yaba afise abana 3 akabararana ku gituro hano ku Musaga ategereje bisi, si umugwizatunga ngo arajya gukota hoteli. Ni umurimyi waruje mu bibazo kwa muganga, ni umurimyi wari wigiziye mu ngorane ze, ariko biba ngombwa ko azi Bujumbura, ariko ntibishoboka ko yasubirayo. Kandi leta ntinafite kuba yavuga ngo bene gihugu ni abacu, reka dushyireho bisi za leta zibunguruze, noneho tuce dukora inama n'abashoferi turebe ko iki kibazo twagitorera umuti. Kera abarundi baravugaga ngo ibibazo barabyicarira, noneho abanyarwanda bakavuga ngo barabihagurukira. Buno rero siko bikiri. Ikibazo cy'u Burundi bamaze hafi imyaka, ngira ngo kuva 2015 babuze umuti, babura n'urukingo. Kandi ntawo mwabona. Imana niyo yafunze ibi bintu, irabihagarika n'ingufu zayo n'amaboko yayo. Uwateye kudeta mwaramusetse muramukomera, ariko ubu noneho muri kubibona kandi muri kubireba ko ibyo we yari yagerageje byari byo. Neva we ari kugwana ku mugambwe wiwe, udatakaza igihugu kigasubira mu bandi bantu batari bo nyine. Mugabo rero ikibazo gihari nanone,
umuntu akibaza, ariko si nabyo n'ubwo mbibanjije si byo bimpagurukije, yenda ndaje nkomeze ku ijambo ryaririnzanye. Ariko niba hari ishyaka rimwe mu Burundi ryatowe 100%, kuki abenegihugu bakunda uwo mugambwe bakawutora 100%, umugambwe ugatsinda muri byose, ukaba ufite byose, habura iki ngo noneho uwo abenegihugu batoye uyu mugambwe nabo nibamara izi ndongozi zikunda abenegihugu bere kuririra mu ibarabara, aba bambaye ahaga birirwa bavuga bidafite icyo bimaze. Niba abenegihugu barabatoye mugabo ntimubagirira akagongwe, bo bakicara bakarira batabaza, hakabura umuntu batabara. Umuntu akakubwira ati maze iminsi 3 mu ibarabara nabuze uwanyunguruza, kandi birumvikana. Kuva Ingozi uza hano i Bujumbura ni 150 umuntu umwe. Mumbwire ko Burundi kuva bwikukiye iki kintu kigeze kibaho. Abadayimoni bakajagari binjiye 150,000 Ngozi Bujumbura, nabwo kuri moto umuduga Probox ntayo wabona, Hiace ntayo wabona, Quastor bisi ntayo wabona, bisi nini zo ntazo. 150,000 100,000 ariko munsi yayo ntunabivuge, kandi mwibarabara harimo amabariyeri menshi, naba bamotari bahazi bakwepa. Murantunga rero, mwebwe mubanze mwisobanukirwe neza ko mwinjiye mu gihe cy'akajagari. Aka kajagari niyo mpamvu ko byagenda kose mu buhanuzi dutambutsa bwa buri munsi, bwa buri gihe, nimwitegure ko ingoma ya CNDD FDD ihirimye ku murango, ntabwo ari nijoro, tembagaye ku murango, ntabwo ari mwijoro, kubera aba bantu nabicanye nta mutima w'ikigongwe bagira. Nahoze ndeba nta masanamu ndi bushyiremo hano, abenegihugu ingene bari kurira, ari ab'Igitega ku mugwa mukuru wa politike, ari ab'Ingozi muri komine ya Ngozi muri gare yaho, ari hano i Bujumbura, ari Rumonge, ari kuri Kotebu, ari kwa Siyoni, igihugu cyose ahantu hari igituro kizwi abantu biyungururizaho berekeza mu ntara baduze. Nakamaramaza uhageze wakorora amosozi ukarira. None mu Burundi n'ubu Yesu aje, tureke ngewe mvemo nawe uvemo uteze ugutwi. Yesu aje, nimumbwire ikintu kizima yahembere Evariste Ndayishimiye. Abapolisi baragenda banyunya bombo mu muhanda, bombo yo ku gati, akasaka maramazi. Inkofero zabo, muze mureze inkofero z'abapolisi kuntu zimeze, ziragenda zigahinduka ukundi kuntu, impuzu zigahinduka ukundi kuntu, ibirato bigahinduka ukundi kuntu. Mugabo kajya kumva ngo igihugu gifise inzahabu, gifise byose, kandi koko gifise byose. None abo basuma biba umwaka bakiba imyaka 2 ntibafatwe, hajya n'imbeba barazitega, hajya tureke n'imbeba n'isiha barazitega. Ni gute perezida yaba ariho, polisi zihari, igisoda gihari, abiba bakiba, umwaka ugashira nta urafatwa, mugabo bataka? Hari imvugo bakoresha mu Kinyarwanda ngo urikubita ukaniriza, kandi ari we wikubisa. Ngira ngo rero niba harabuze ufatwa mu busuma buri gukorwa biba inzahabu bigurishiriza mu nyungu zabo, niba harabuze ufatwa mwironderera ahandi, nibo nyine babyiba. None bifate bikubite, izoneye nyirazo zihaniza nde? Niba umuntu aragiye intama zikona mu biraya bye cyangwa mu bigori byiwe, arajya kwihaniza nde cyangwa arajya kuregera nde?
koko ari bo biba kandi ari nabo batwaye, nta muntu n'umwe bahava bafunga, barifunga, icyo ntigishoboka. Niyo mpamvu rero nimuza kwitegereza muraza gusanga CNDD-FDD Imana yahagurukije akajagari muri mwe no mu gihugu. Ubu abarundi bagiye kubihirwa, igihugu kimere nk'ikirohamye cyamize nkeri. Niba mwari mwabona umuntu uguye mu mazi atazi koga, uramanuka ukanywa nkeri, kongera ugasoma nkeri. Sinzi uko mu Kirundi tubivuga, ariko ndahamya ari uko nyene. Aha rero niho igihugu kigeze, kiri gusoma nkeri. Kirimo kiranywa amazi, bari kukinywesha amazi, bari kukirisha akataribwa. Ibi bintu vrema ubu Imana yo yabagirira ikigongwe n'aya mabi yose? Ntabwo bibaho rwose, ntabwo bibaho vrema, ntabwo bibaho. Ibi birateye isoni. Rero ngarutse nduze ku ijambo, Imana yaravuze ngo mu kwezi k'umunani mwinjiye mu kajagari, mu kwezi kw'icyenda mwinjiye mu kajagari, mu kwezi kw'icumi mwinjiye mu kajagari, mu kwezi kw'icumi na kumwe mwinjiye mu kajagari, mu kwezi kw'icumi n'abiri mwinjiye mu kajagari, mu kwezi kwa mbere ibintu bizafata indi sura. CNDD-FDD uko byagenda kose, mwebwe nyene mukinda mwicaye muhagaze akumuhisi inkuru nziza. Nukuri byarabayobeye, birabajabuka neza neza, ha byabacanganyikije kweri. Nimuze murebe uko ibiciro byaduze, muze murebe uko ibintu byose byayangaye. Ibi bintu byose rero bisiguye iki? Bisiguye ko CNDD-FDD nukuri yarananiwe. Nuko ntawe kwizera bo bagira ngo bamuhe igihugu agitware. Mugabo Neva n'umwanzi w'igihugu, nubwo yigisha abantu gukunda igihugu, nawe n'umwanzi w'igihugu. Siniyumvisha ukuntu umuntu ayobora ibintu bikamunanira akajya muri domena itariye. Yabaga ari umuhinzi, yamara kuba ari umuhinzi mworozi, kandi koko n'umurimyi udasanzwe, bikaca biza bikihuta bamugira perezida kubw'ishyaka. Bamaze kumugira perezida kubw'ishyaka no kubwo bo bamuhisemo, biza kurangira rero abaye perezida ariko atari umuhamagaro we, atari n'impano ye. Ngira ngo rero ageze ku rwego rwo kubababaza, ariko si we. Mpamya ko ibintu akora nawe ubwo atari kubibona. Nukuri ntabyo ari kubona, kuko abaye ari kubibona ntabwo ibyemezo n'umwanzuro yafata, ntabwo wakabaye ari uyu nguyu. Ahubwo ibintu Evariste ari gukora ni ibintu bibabaje biteye agahinda. Ibintu bibabaje biteye agahinda. Ibi ntabwo bibaho vrema, ntabwo bibaho. Nuza kwitegereza rero uraza gusanga aka kajagari naringarutseho. Mu busanzwe Imana imbwira aramwe ngo niko kajagari kagiye kubaho, ariko abene gihugu inzoka izahaguruka yo kwanga ubuyobozi. Nta mushoferi uzabakunda, nta mwene gihugu uzabakunda, ariko kandi nimwe mwizize. Ubundi Imana yari yabahaye igihugu cyiza, ibaha umwanya n'akaryo keza ko gukorera igihugu no kuba mu gihugu, nuko igihugu kiba icyanyu mu buryo bwose kandi bushoboka. Biza kurangira mwebwe muhindutse abanzi b'igihugu, biza kurangira mwebwe muhindutse abibi igihugu. Ibaze vrema kugira ngo Imana ibahe igihugu cy'amata n'ubuki, muba abajura bakuru, muba abasuma bakuru, mushobora kwiba ku murango, mukiba na nijoro, kandi ibintu byose ari ibyanyu. Niyo mpamvu Imana yabwiye Dawidi, uwitwa Dawidi
iramubwira ngo uwafashe agatama, ni umugani Imana yamuciraga, ngo agatama k'umukene ukazimana abashyitsi kandi igihugu cyose cyuzuye intama. Ubwo yafataga umugore wa Uriya akamushimuta akamusambanya, ariko agakora n'ikosa akicisha Uriya. Ngira ngo iryo ni ikosa shitani yakoresheje uwitwa Dawidi, ariko mu by'ukuri ni ikosa twe tugarukaho tukaribona nk'ikosa, ariko n'ibi birasa. Imana ibahaye ibintu byose byangombwa bikenewe, bihari, bigaragara, bifatika. Mwebwe ibyo ntibibaraba, donke muriyiba kandi igihugu ari icyanyu, muriyiba kandi ari mwe muganza muri byose. Ubundi muriyiba mu bijyane he? Ubantu bo muri CNDD-FDD muzahunga mwese, muhunga igihugu. Abantu bo mu mbonerakure muri imbere muzahunga mwese, muhunge igihugu. Niyo mpamvu na ya ntambara yo muri Kongo ntimushobora kuyitsinda. Intambara iyo yose ubu ntimwayirwana ngo muyitsinde, kubera ko ingwano ya mbere mufite mu mutwe hamaze kwangirika kubw'ubukene. Ntabwo aba bapolisi mufashe uku, abasirikare bo simbavuze. None urafata umuntu muhembe amahera y'amarundi 100,000 bitagura n'umufuko w'umuceri, urangire umubwire ngo jya kurwana muri Kongo, ngo jya kurwana ngo ahana. Ibyo bintu urumva bishoboka? Ngira ngo rero ijambo rimwe n'irindi, abantu mukwiye guhagarika ingendo. Dukora urugendo ruri ngombwa, buno hari akajagari n'amagrenade bagiye kujya bayatera. Kora urugendo ruri ngombwa. Nabibabwiye nk'umuhanuzi kandi nanjye mbibwiwe n'Imana ngo mbibabwire. Y'Imana igiye gukuraho perezida nk'uyu mubi, keshi na keshi binyura mu nzira zigoranye kandi ziruhije kandi mbi, kuko nyine aba ari perezida ubaye nk'ukoreshwa muri kotente y'amarira n'agahindu. Neva akinishijwe icyo nakita orere yo kugira ngo abarundi barire, amosozi akoroke nyamosozi. Ni ukuvuga rero, niba perezida avuga ko amadolari adakenewe, akavuga ko igitoro kidakenewe, perezida akavuga ko ibyo bintu bitari ngombwa mu gihugu, perezida akavuga ko ikihutirwa ari umuturage w'Iburunga, muri Burunga, komine ya Burunga, we w'umurimyi ugomba kurima. Kandi mu buzima mwese muragenda, mwese mwaragiye. Ntago buno ubuzima ntibushoboka, ubuzima butarimo indege, butarimo ubwato, butarimo imodoka, butarimo ipikipiki, butarimo ikinga. N'ikinga ari ikinga muzi ko rikenera umunyururu bagashyiramo amavuta. Uri nyonga nawe bimusaba kurya mu gitondo akarinyonga yariye. Nagira ngo nkumenyeshe kandi nkubwire ko ibyo bintu Neva ari kwivugishwa ngo ibyo ntibikenewe. Nuko wifisiye ingorane ariyo orere uri gukina. Mu busanzwe bwose nje nk'umuntu analize nitegereje, ushobora kuba uri kuvuga ibintu bicuritse ukagira ngo wabivuze bihagaze. Igitoro kirakenewe kugira ngo igihugu kigire activite cyangwa se muvoma cyangwa se circulation mu bene gihugu. Noneho kandi mu gihugu activite z'ibintu bimwe na bimwe bikoresha igihe gitoya, amamashine, imiduga, indege, amato, ntabwo umuntu yafatiye ibiri 100 ngo abikure Bujumbura abijyane mu Rutana. Oya, aho ni umuduga. Ubu ni ukuvuga rero ibyo kurya biva mu ntara
byahagaze ntibiri kuza i Bujumbura. Ibyo kurya biva i Bujumbura barangura abacuruzi ntibiri kujya mu ntara. Ako rero ni akajagari kandi gahambaye rwose. Ariko ibyo byose igisiguro cyabyo n'igisobanuro cyabyo nuko biri gukungura, biri gusura nabi ubutumwa bitanga, message biri gutanga ni yuko Evariste Ndayishimiye we akuwe ku ngoma kandi nabi. Ngira ngo ibyo byose nicyo biri kuvuga cyangwa se biri kugaragaza cyangwa se biri kwibonekeza, nicyo biri kusobanura. Koko uyu muntu perezida w'u Burundi, umuntu ujya muri Amerika, yagera muri Amerika akava yabonye bizinesi y'ivoka, akaza akakubwira ngo ufite ibiti 15 by'amavoka, ubwo ufise amadolari angahe? Ni mu nyumvire. None iyo ni ninde? Ni komedi bwoko ki? Mu kanya ho mwumvise disikuru n'abadiaspora yababwiye ngo kontineri z'amavoka 3 zisohoka buri munsi. None ibyo bintu bifashije iki igihugu? Ibyo ngira ngo byakabaye bivuga buramatare cyangwa guverineri. Siniyumvisha ukuntu perezida ibyo by'amavoka abijyamo, wapi vraiment. Ahubwo ibyo bintu bikwiye kuba ari ibintu bitanakwiye kuba binavugwa cyangwa binagaragara mu kanwa ka perezida. Perezida ni umuntu ukwiye kuba atekereza imishinga yagutse. Mugabo nyene cyubahiro Sebarundi, mubyeyi rwose, nukuri niba ukunda igihugu cyawe nawe gira icyo ukoze, utanga umusanzu wawe, nibura rwose. Nta nubwo wari ukwiye kuba urangiza manda, nta nubwo wari ukwiye kuba urangiza iyi ndwi ugitwaye igihugu, nta nubwo wari ukwiye gupfukama ugasaba imbabazi Abarundi n'u Burundi, kuko ibi bintu ni akamaramaza, ni agakura.